Dobrodošli u još jedan video na kanalu Mr. Popravi Sam. Kao i u većini slučajeva, tako i ovoga puta pokazat ću vam kako možete izbledeloj staroj plastici povratiti staru slavu. U suštini neće to izgledati kao novo, ali dobit će malo na sjaju. Testirat ću da li je bolje pomoću fena za vruć vazduh ili sa brenerom dobiti novi sjaj plastike. Koristit ću plastične dotrajale stolice koje mnogi koriste. Vremenom oni izgube sjaj. Izblede, a izgledaju kao da su išarani. Prvo ću pokušati sa fenom za vruć vazduh koji stvara temperaturu do 600 stepeni da istopim plastiku. Uključujem fen na 3. brzinu i krećem sa topljenjem. Ova metoda daje rezultate, ali treba vam mnogo strpljenja. Topljenje ide veoma polako, ali ravnomerno. Treba zagrejati plastiku do određene granice topljenja i tako proći kroz celu površinu plastike. Postupak možete ponoviti nekoliko puta. Ja sam prešao samo jednom, a rezultat možete vidjeti i sami. Nije to savršeno, ali kako je bilo, ovako izgleda mnogo bolje. Drugi postupak je topljenje plastike sa brenerom. Malo sam imao problema na početku, jer plin nije ravnomerno curio, a također bilo i dodatnog vetra, koji me je ometao da ravnomerno struji plan. Sa brenerom i topljenjem plastike ide mnogo brže, a čini mi se da je rezultat mnogo bolji. Sa brenerom treba voditi računa da se plastika u potpunosti ne istopi, jer meni je počelo i da curi. Kada se radi sa brenerom, osjeti se ta granica topljenja. Ovako je stolica izgledala. Druga stolica je stolica obrađena sa brenerom, a treća stolica je rađena sa fenom. Topljenje i obrada sa brenerom je mnogo bolja i brža varijanta. Možete vratiti stari sjaj plastike branika na automobilima. Vidjeli ste kako to izgleda na plastičnoj stolici. Ova metoda funkcioniše, a vi pišite u komentarima šta i kako ste sve radili da biste povratili stari sjaj plastici koja je izgledala. Pozdravljam i svako dobro!